večer vsem, a vam je vroče? Je, ne da. Da ne pozabim takoj na začetku, to povem, da če kdo želi vodo, je voda ves čas na voljo, tudi da si lahko seveda vzamete. Že zdaj, ko jaz govorim, brez težav, ker ne bom nič kaj takega povedala, kar ne bi bilo vredno zamuditi. Tako da si lahko vzamete ves čas vodo. Imamo pa v pauzi tudi že našo vinarko, oziroma bomo nazdravili že lahko med pauzo z vinom. Ampak najprej pa seveda dobrodošli vsi, posebej dobrodošel maestro Đorđe Pehlivanjan in njegova žena Sabina, brez katerega ne bi bilo nič, Welcome. Že petič se tako pozdravljamo na ta Marijin praznik v naših lepih Brežicah, na tem krasnem dvorišču. Četrtič tudi že pod tem paviljonom, enkrat smo imeli malo, ni bil tako lep šotor, Kristjan ve, ker je vsega začetka. No, ampak v glavnem res smo veseli, da smo tudi na današnji praznik skupaj z akademijo, Pehlivanjan operno akademijo in izjemnimi mladimi glasbeniki iz celega sveta. Imate programske liste, boste prepoznali njihova imena, nekateri so tudi že večkrat pri nas gostovali in smo veseli, da so še vedno s to akademijo, pa tudi, da pridejo v Brežice. Tisti, ki so pa novi, pa veste, da so kot vedno navdušeni nad našim mestom in nad našim gradom, pa verjamem, da bodo te lepe besede ponesli daleč naokrog. Tako, za uvod je to dovolj, ampak vseeno pa vabim Đorđa, I invite you, because we always you have to be at the beginning and at the end, yes? Zdaj že zna slovensko dovolj. Aha, dobro, okej. Prosim za nekaj besed. Če slučajno kaj ne zna, bomo pa prevajali, ampak zdaj že se znaša, ne da? Da. Dober večer. Zelo rado še enkrat na Brežice za našem Opera Akademija. Tole leto u nas super opera Don Giovanni za Mozart, zelo popularna, zelo difficult. Teško, yes. Oj, kak moj Slovenija. We have many conductors, dirigente from all over the world, 12. Many singers from all over the world. So just to remind you, the conductors will switch. They will come on and off during the music, so don't think somebody is sick and we have another conductor. No, nobody is sick. It's supposed to be like that. Okay, so, and we have 2 acts. First act 70 minut prvi akta, pauza 15 minut, 20, ok. Drugi akt 50 minuta tudi i naprej z opera treba nužno z diploma, certifikata, prezentacija. Treba 5 minut za to tudi. Ok? So, lep večer i hvala lepa za orkester, našem orkester Pova festivalna vsej. U nas 2 muzikante z Brežice, Kristjan i Luka. Stand up. Najlepša hvala, ste razumeli, mogoče samo to, da je povedal, da če bo se menjavali dirigenti, ni nič narobe, da ne bo kdo skakal z njimi na oder. Ampak vse ste razumeli, tako da naša dva vemo, da nista Brežičana, ma nič hudega, če smo postavili, smo vsi skupaj danes, lahko sta tudi Brežičana, super, najlepša hvala. Sta tudi naša, tako omejani. Dobro, zdaj bi pa jaz, I have to tell about our wines. Yes, okay, so you can go down. To je tako, uvertura je malo bolj komična, ampak nič hudega. Vinograben se
Se pravi, naša Zala Šekoranja je tudi letos z nami. Gre za priznano mednarodno veljavno blagovno znamko vrhunskih vin. Prav ona jo vodi, družina pa se s pridelavo vin ukvarja že od leta 1991, seveda pa je tradicija, ker so iz teh vinorodnih krajev že več kot 100 let. Torej, Gričevje bizeljsko-sremiškega vinorodnega okolišča, 18 km iz Brežic, vina visoke kakovosti, nova spoznanja, nove tehnologije, neprestano širijo in razvijajo svojo paleto vin, zato ni skrbi, da ne bi vsak obiskovalec naše.
Voglio
Rido,
for the Professional Opera Academy. We've been working very hard for almost 1 month. It's been a long tour, 9 concerts in 12, 13 days, and about 12, 13 days of coachings and master classes to prepare all this opera. It's a big achievement. I want to introduce to you artist by artist. We will begin with the singers. If you could come up and get your diploma, please. Can we have our Slovenian, Talita Sofia Komel. We could have a round of applause for our Armenian from Armenia, Mariana Martirosyan. Another Armenian from Armenia, Diana Galustian. Jamais 203, we say in French. One more Armenian, Ashken Varjabedian. All the way from Australia, Arcelina, one of Arcelina's, Boni Staudi. Anastasia Kosmidou is from Greece, I believe. Anastasia. And we have from Belgium, Sarah Barakat, Dona Elvira. All the way from Istanbul, our Mazzetto e Comandatore, Temel Berke Tükemez. Our Slovenian baritone, Don Giovanni Loro Korošec. From California, one of our Zerlinas, Kaya Kaya. Another one from Istanbul, Emre Parlan, our Donotario. Very funny Leporello tonight from Istanbul. One more from Slovenia, Domaci, our Don Giovanni Tilen Udovic. I think I covered all the singers, did I? I didn't miss anybody? Okay. Now we will move to our conductors. I'll do this quickly so you can go home. We have time. Okay, well, we are at home. Regis is our home. Every year, 15th of August, we are here. Every year, 15th of August.